ole thlir tu te zong zong kalo lom veka chu voina chuan hei MNF in an Rajya Sabha MP candidate chu anon puang ta a mania an puang don moti nuwa an thule thut meya on the spot a amaro chu hei voina last minute an han puang ta tak taka chuan heti hian party dang ten candidate puang ve talovin MNF candidate le ZPM candidate te chau kha Rajya Sabha MP tan chu anin kingdom ta ani a MNF tan chuan Rajya Sabha MP nei zo hlimhlat ani a candidate han siam lo kha amoi don lo ni candidate ve nge ngai si amaro chu candidate tur mu mei si lo kha ani mei mela karma salaman han puan lo na chan kha amaro chuan han puang ta chenga hei mei chi anon puang ani mei chi ka juk mu sin ani lo se khonge MNF politician mi pa ko ham tak tak chu chak tak tak te kha khonge anom ti kha karil ru alo om ma saber ani achan chu tun din muna hi chuan MNF Rajya Sabha candidate hi atling don lo ti hi thil chiang ani chuti ang huna chuan engati nge meichia anon the chua ti hi ke chu karil ru lo om ani a an mi pa ho kadem khop mai achan chu tuna hian rural lai party candidate ni se tuna an candidate nu hian eng ang point chu na sama se an candidate don lo atling pha don lo ti hi thil chiang lu tukani amaro chu eng tinge heti ang huna hian an tlan che thup campaign po ngai lowa poisa sen po ngai lo ni chaklo ming che che kha angaya chuta tan chuan eng tinge mei chen non the choti ki chu ka re thiam theilo MNF party a hian mi pa khati chen minister le MLA lo ni thin tam tak anoma chuwang chon kha mi te khan tun din muna hian MNF an mangai tak tak ani chuan MNF tan anon ding chuak tura hian kangaya amaro chu MNF poi heti lo ni ta kha chuan kan shiat phak bakin an chungri la hian an lo chele to ania kangaya an party OB khatizat oma po candidate tur pakhat tal po hanin mu zo lo hi chu an party chungril bo ruak chia le an phur to lo ziate alangin ka shia tin chu ti rol chon hei hemido ta hian an candidate nu thu soi ka ron da ani ZPM candidate ai chuan a thu soi tang chuan malak dan tur po kha abe sei omle de zo kani diktak chuan ZPM candidate putluang ki man ron puanga an puan chuan median an kom don ti kha a chiang ani chuti chung chuan enge a soi masak ber drainage system anti dei meni drainage system kha engtika ama hian ati hlotling don lo ti chiang lu tuk kha enga tinge kha kha aron soi tuna MNF candidate nu te hi chuan amalak na tur aron soi te hi chu tlemin ala oi omzo kha tam tak hi chu ti hlotlin thei lo tur ti chiang sa ni ma sela tam tak hi chu ti hlotlin thei tur ani ve tlat ani kan ram ta na tha thei tur kha ani ve tlata chuwang chuan ZPM candidate po in ngai to tha se heti mei lo hian be sei bo lu tuk le min ti be dong tu ni mei lo turin kan be se ya tuna tang hian ani po thanem ngai takin in ngai to se pushe da changte te po in indirect in thu tha tak tak ati tu tha tak tak kha asoi ni kha ang te kha in pha niamin mi in an ti zong zong kha ati tur chu ani chuang lawa amaro chu kha ang ama mangai tu le ton shet lo nei idea lo nei to te ho thu soi te kha ngai tha se ati tur te po kha omang de hlek te po ngai to chuak se ti kha voinya hian ka du thu sam kha kan ron soi ve ani MNF hi pathian le kan ram ta ti a kan shwai tu na sa te lo din ani a ram le dam hum hi mi kan thisena a bet thlat ani Peace Accord 1986 nuwa po kan ram kan sa phole kan culture hum hi MNF policy buiber ala ni ringa MP Delhi MP atana thatin kaloni chuan kan tam basal chate lo sa kwak sa adu zuin Delhi trama bizoten India dan bui noya kan chan ko tiktak kan chun zong theinan kan ramle dam sa khwale culture hum him ani theinan theito bin ka au bui don ani tin
feel ka di na achangin dan hi mirethei te chat puinan dikna him nan achang kai le ani ti hi ka shitsiama hemi ko ka hian thei to ka chwa bokam ti chuan hei ti hi ka kai poi mo tur thil pathum te an niang pakhat na chuan ram ri le nam him na kan ram hi kan ta ani a Assam ram ri boy Bangladesh le Myanmar achanga ran kan lo lu chung changa Mizoram hian tuna chon na nasatak kan pachon meka Parliament a inner line permit ti chak chung chang te Article 371G him te le Assam ne na kan ram ri chin fel na chung chang te hi nasataka ka boy pui tur ani a kan ram ma mo tak zet ani kan ram hi kan tu le fa te chen na zer tur ani a namtangin min chibral mai tur ani lo refugee chung changa international law le Indian law te zir chiang chungin Mizoram himna security ngai poimo dan tur parliament a ka thlenang tin humanity le security le akal kop thei dan kong ni ka zong bokang patina chuan meichia te choi kan na le chung ko din chhuana meichia te din mun kan choi ka hian chung kwa hi kan ding chuak thei ani Mizoram a hian meichia te ma di ke a ding kan tam to leya ma se assembly a meichia MLA tlem kan la nei India parliament a Mizoram meichia MP kan la nei ngai lawa kan party shwai tu te zara Mizoram meichia MP candidate masaber ka ti in ka in sha a van nei ka India ka in swang le ani Mizoram meichia ai o ka ti ka in shebok poina hian Suba chuan tuna kan meichia MLA nei mek pati te hian meichia kan di awang shim po hian an ni hian kan ruling lama mi te pei chuan min vote nge turin ka som tak zet ani tu hun hi Mizoram meichia te history siam na hun rem cham ani a bo pen lo turin ka nge cheu ani MP atana thantlin kalo ni chuan meichia kut na tho self-help group te start-up te le central scheme tam zok buai pui le palak katum do na zu le rui lawin kan chung kwa ati chia ta ni thei to bin dan lam achanin ka dawang ti hi ka tia ma cheu chuan pathum na a chuan thil poi mo em kan ram la en kol tu tur te chalai te le ei le barzon na lam ani a kan chalai 60% veli kum sok thum pakan wai la ban ni tu na hian ma se kan dan yan na awang ba MP ta na thantlin ka ni chuan heng te hi ka malak na tur ani pakhat na Northeast Industrial Policy thar Mizoram factory IT park lo din theinan pani na chuan skill development lama ITI polytechnic upgrade kan no patingang AI coding hospitality thiam se khovel pun tina hian na hi an thok thei bang sport le music lama mizo chalai te thiam na hi India ram le khovela ho chuak turin sport center changtung le cultural center fun le turin nasatakin katoram Mizoram hian India state desinga international boundary kan nei thui bera hei hi Mizoram tan economic potential tak ani in ka sia a hei hi hung bo mai tan chuan a ui om ka tia kan chalai te tan na dam tam zok siam na rem chang atan man thei ta turin ma ka la bokam ti hi ka tar lam du ani ti chuan hei pa ka thil poi mo em ti zo central scheme chuang a hian Mizoram hian kan chan a hi kan mut tlem ze in ka sia a kan chan vo dik tak hi kan lak chua anga yani heme tur hian ma lak anga hle boka chuwa chuan heme tur hian thei to bin ma ka la don ani Rajya Sabha member a thantlin ka nei chuan parliament a Mizo mi pui te tan ka awanga Mizo meichia te ai o ka ni anga Mizo chalai te tan mei sei na ka tiang ti hi ka soi ngam ani Third cut kum khat chu quarterly report mi pui te ne na ka peze lama the lead lama in ayo in ka chumai mai don lava kan ram tan thei to bin na ka thok don ani chuwa chuan kalpum thara hian kalpum thar ani ti fin fianan rolling up lam MLA te hian bin vote vectorin boinia hian ka som cheu ani
chuan to ber ta chuan ka chalai pui te si ma hian ram le dam vei tak tak anom ti ka sia a hei soi de lo ka tu chu pu pa hian ko cha pu ti kan tina chalai te le ram kal siam ti kan ke ba kan tin ve a man di de lo khan ta chuan ram vei tak tak ma se stream shang shang om zai mi te sports lam te in sports lam te sum dog te khatia ti shang shang in adom kho na chuan te to bin kan au an mai da de ron soi chi na he hian chalai te hian ram an ve zia te an ma ni lok na ai chuan kan ram an cha an du zia hi alang chiang to ani ke chu lok lo mai la kan ram a chat chuan kan lom ti hi an tam chu wa chuan kha bu pa lo te zong song te le media changa chalai lo thlir te zong song te ne la kan MNF 2.0 wa hian in ram le nang ta na in thiam le thei na te lo te lo tho turin lo tel ve turin ka som tak me chu ni ka lo me